abayixhumeli ndaba. Andithi yo ngeke. Yo, ayisandikile phone. Delete chance. Ungapress. Kanje. Ayicofi apha. Tilt. Ay. Umuntu no-tilt ngayo. 2. You say 1. Hayi ngiceba baye 1 million. Hey people. What's up, is? You? Hi wena. Ikhona. Hey people. Akho nto. Hello people. Yeah, azivumi namhlanje. Oh, Lux Ellie. Hey. Bekudala. Hi. Yo. Santo. Ngizela ngoku. Hey friend. Hey there. Mulihle nalo delete hey there. Hayi ngizela. Vumela requests. Hi. Sense sonto. Hayi andikho kufa. Thanks. Kuthiwa nikuhle. Wena lihle. Guys up. Noyibukelele ngaphandle ongajoinanga. Hayi ndingadikanga ndibukele ngopart 1 nopart 2 ku-earphone. Didinga uncedo lwenu ne. I need your help with staycation zase East London ne. Ezingekho expensive. Xa sibukela apho kowenu. For i-31st till i-2 like so check out So and ngathi silahlekile. si check in nge-31st yabo. Sikhangela like indawo kukho o 5k like as we just kids for kube 5k for abantu abayi-3. Baxeleyo. Usulethu. Asinamali yabo. Garage. So asinabazali guys. Serious ngiyabona into ezingekho but Hayibo sifune 200 nje. sicela is staycation like enisazi esingekho expensive yabo. Joina nini? Sidinga indawo hlala for i-31st one. Noba ikhumbi ke ehlayo. Esiyadika. So sicela la Ngibona isaveni. Ezawuphatha imali caravan guys. Kondo. Like guys, okay, the serious move like the serious nyan. So like benkineva kuthiwa ayini sebenzisa kuthiwa basebenzisa impura. Uthulihle masenze impura. Ulihle wapi? Ulihle lona nifunda naye uzomazi. Usenza impuro ufumana indawo. So Makachaza lo zithengiswa phi So guys like like umuntu waziyo like angani inbox create group. then unlike unplug ngivela ave ndikuthanda wena Ngumzulu. molweni. Hey there Leah utsho ningandi hoyi. Hey ngombi lo Leah. Niye kuthiwa siya ngase Eastern Beach. Okay sure. Nasedlovu kuthiwa ngisengwenyeni eDlovini. Eastern Beach. Yo mdange for plug. So guys kenyani after like uba ukhona umuntu like unwaku like mhlawumbe lo kulo ntontoni wakwabo as black but ingabikho expensive equickly danke shum Quick nikwenzoni kuyathengiswa kwalento. imali kuyathengisa equick nokanye indawo book and liya futhi iphilanda nani book kuyo last year and mazilungu emihle ufuna indawo engathi siyolala ufuna 5 star ufuna 5 star hotel kodwa akana mali kodwa imbi ekhethayo wena. Akana mali ufuna 5 star hotel 9 cent kodwa ndiyahamba. ufuna 5 star hotel kodwa akana mali ewe Khulule namanye. kuthiwa ewe uyathengisa but uyalala Uyalala. wetsho msaphi plug chom
Next time don't wakhuphe ususa lamarobho zonke mayi. Usuke groove. No, Choma nisuke groove. Iyakhaza nezazinto mfondini. Ndiyagula. Shiyana. Hayi sinabo Ndiyagula. That's why I did it. That's why ndine fever. Kwinkonyama. Yeah, ezinkonyameni. Yeah, sizo ezinkonyameni guys. Because kaloku asinayo 5,000 yobhukha i-2 nights. Imagine booking i-2 nights nge-5,000. Hayi bafasi. Ngeke sizo ngcono strand kuthiwa nababo, yabo. Sitrendelani. Xa ufuna ulala kwi-B&Bs. Yo, kodwa ndiyithanda. Sorry. Chomi. Hayi mina sabani noba i-guest house no ngumkhukhu kodwa ubuse-quick nesapha sizolala. Umkhukhu use-quick because kubi guys. Yo umbinyane shem. Ndiyazazi chomi. Ndiyazazi and like ngoku it's not like this stress because andiqhela ngoba nje so wena ndifuna ukukuphela le nto. Chomi mazikhona indawo ezilantiki amalini kanti nina chomi indawo nichole pha sukhawuplage liya lobiyaqashoma because amalinde like is vacation like uzithola kuphi like ku Airbnb or ku what's this booking.com anyway come check ubingu what's this nithi don't hayi chomi hayi man yo vele chomi ndenzinto mna ndenzinto hawu andenzinto ndiyaqoqosha booking.com yima chomi ku booking.com ne kuvela yima sizobhala amalinda ba cause kuvela eze 5 point something pha cabanga cause khona enye ivele yathi 5 point khona 10,000 cabanga yo asinabazali anatata for bantu ndobhalisa 10,000 for ulala esinanzo ulala kakhulu pha ngizobeka inhloko ngizofihla inhloko pha ngizofihla inhloko ngiyolala so kubi was I trying twist? Hayi bo bethuna le phone. But thina yima senze nge 1.3 p chomi ye 1.3 p sapha chomi P 1.3 P and easy mina ezingabi chomi sapha leyo 1.3 cona plug ngayo cause like sesifuna naye uemihleni lo ufuna ulala kwibed ezintofontofo ezine-beddings ezinhlanu mazibuzo uzithola hayi uyaqala unxilile ubingasulale ngake endaweni entofontofana ubuye ukhuphele nemali kodwa uzawumana ungqubeka chomi ngicela undibonise uba uyichola njani then ndizokhangela nami because ndize ndenzele live I need your help ingandiweki guys namhlanje dimi ndirongo jonga ndirongo namhlanje so ningazi emveni kwam it's just me I'm just a girl so, wow ukhanyo pew akakhumsha usiswakho I'm just a girl bow I'm just a girl so guys bowuliya unplugile so quick niku fully booked ho chomi nilandike quick ni amalinda akho okay it's fine so like amalinde leyo akho ndawo yazi WhatsApp yo kanene iyafondini bye people dear chomi ngizokuphendula ngizothetha pha WhatsApp because yaphotha umpapa in case uzobethwa asithe sithi kwenye house kade sithi Emita Squen